Inkosi ibusise ukuphakama kwabangcwele. Amen. Wenkonzo inkonzo yakhona umuxolo nomusa inkonzo yakhona uxolo nomusa asingena engabanye esamkelwe ngomusa asingena ngabanye esamkelwe ngomusa ekhaya lokuthula ejabula wena ngathi sibingelelwa ngabangcwele esanibona sihloko esibingelelwa ngabangcwele esanibonani wezihlobo emasango ophakama phakamani singene wemasango ophakama phakamani singene sikulangaselele thina wemuzi wokuthula sikulangaselele thina wemuzi wokuthula ilanga yenyanga alikhanyi ekhona awusimakade uphela ilanga lakhona usimakade kuphela ilanga lakhona ukukhanya welanga akuthathi lutho kunomuzi wakithi lapho siyakhona kunomuzi wakithi
khona hey oh no 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 oh hey lele Oh, amen. Undlela nde babulali akwaba omkhonza undlela nde Manazaretha amahla sezulwini. Ngiyabonga ngingumntwana omncanyana oganile kuleli ekhaya. Manginibona nibangaka amen. Uma ngisho ngithi undlelande akabulale kwabamkhonzayo. Ngisho ngiqinisa nombani ukuthi noma ngabe la ufisa ukuya khona kodwa uyogcina ufikile amen. Bengihamba namakhosikazi ngihlala ngale elokishini bayazi abanye amen. Kodwa mangihamba ngilokhu ngene emzini engane ngibuze ngithi umakoti wakhona uthi umakoti wakhona ngithi shembe kusho ukuthi nathi njengoba ubaba ethe asakhe emakhaya kusho ukuthi impela nami kufanele ngibe namakhaya amen. Bakhonzi ke abahle basezulwini ngalokhu sincenga lendlela into efana naleyo nje bakhonza abahle sizocela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi agadelele ikhaya amen. Ngiyazibongela nami ngimenywa kuleli ikhaya. Ngiyazibongela kakhulu namhlanje ukuthi ngibe khona. Hey entweni enkulu kangaka bafowethu mase nibahle kanjeni ngathi mase sibahle kanje angayishiya ngaphandle mase sibahle kanje singabonyaza uqo nenibone into yasezulwini ingcoka amasezulwini ukuthi maye inyathela ngathi ayinyatheli phansi kulomhlaba sinyathela kwenye indawo. Siyazibongela abantu akwethu lenkonzo yolesine eyami nawe Nkosibuseni kuzwe ngoba bengithi kuzosukuma umama ngenzansi kwami mhlawumbe mina ebese kuthiwa ngoba wena hayi umkhozi ungagoqi kuthiwa phela ngumkhozi ngagoqi nginami bese ngikhanda isibaca ngihloniphe ngidle iqhozo kuphela kuthiwa umlingani hayi kuyadudulwa ngiyabona kade sesontweni akuhlonishwe esontweni hayi mlingani ungangishayi ukuthi hawu mlingani wathi ukusuguqa nje usumemeza ngezinto zakhe elikhulu ephakathi komuzi kwenze njani cha isuku olungivumelayo ihlobo zami usuku lwamakhosikazi olukhulu esesukumile ubaba uMzizi phakathi komuzi wakaMzizi wayibeka indaba ukuba phakathi kwaleli ikhaya njengoba singenile phakathi komuzi singenele ukuba sizoshanela sisuse konke okungcola okungaba khona phakathi komuzi uthi ke phakathi kwaleli ikhaya uzotshala uNkulunkulu uthi phakathi kwaleli ikhaya uzobethela ngalo shembe ukuba leli ikhaya likhule libe lihle uthi noma lifica limahle iphithiphi nje ufuna uthi ngelilanga lifice lihle leli ikhaya lasekhwendo mntanami lihle lifana nabo bafowethu shembe uNkulunkulu mangithi lolu uthando ngisho uthando wangithanda uNkulunkulu wangihlanganisa nomndeni wakaMzizi wangihlanganisa
nomfowethu. Ngisho njalo ngithi udadewethu ngathi umagcino wakwethu ngoba ngimdala, ngathi umagcino wakwethu ngoba umagcino wakwethu ungangaya. Ngoba umlingane kumnandi. Kepha phakathi kwale khaya sicela ukukhanya kakhulu. Sicela okuhle nokumhlophe phakathi komuzi ukuthi yonke umlingane into aseyibikile phakathi kwekhaya. Ibe njengoba eyifisile nase eyibikile emsamo ukuthi la ekhaya kuzongena idalo. Zithi mayihlala lezi idala ihlale zakhe. Zingabe isaphuma lezi idala noma ngabe kungenzekani zithi thina safakwa ngoshembe lana. Ngoba into mawuyifake ngoshemba inyakazi. Kunomunye umntwana okade ezofaka abantu abadala phakathi kwekhaya uthi usezwe abafaka kathathu. Uthi ekugcineni kosuku uze yafika inkosi umqali wendlela ebusuku kuyena. Uthi wambuza ukuthi ngesikhathi ufaka abantu abadala kwakukhona abantu. Ngangikhona mina shembe ngalelo langa. Njengoba uthi wawufaka abantu abadala bafika nobani babegezekile yini. Namhlanje ke phakathi komzwe kaMzizi kuthiwa shembe ngena nomndeni wakaMzizi wonke omuhle. Kuthi omumvu ungangeni bese kuthi omuhle ungena uhlale unethezeke wakhe lo muzi kaMzizi. Philisa abantwana wenza izinto ezinhle phakathi kwekhaya. Ngiyabonga phakathi kwekhaya ukuthi nami ngingene ngibe ingxenye yalomuzi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakuyinkosi uthingo lwenkosazana. Uma siguqile siyakonikela uyaguqa unkosikazi ngaphambi kwami uyanikela uthi baba sibafakile abantu abadala ekhaya. Kepha akwenzeki lutho kunalokho kuvele kwashona ingane yami. Uthi ke siyabona ukuthi umfowethu lona oshisela impepha ngoba ngisenayo umkhwenyana. Kusho ukuthi uyena wona izinto uthi hayi ninqaba ngokusheshsha ninuka abantu. Ninqaba nisheshsha ninuka abantu. Wenze njani ngesikhathi ufaka abantu abadala? Uthi baba ngibafaka uthi ulibizile ulwesini. Ulibizile ulwesini baba mkhokheli. Wabiza mina mkhokheli. Anwatsheli ngana amakhosikazi ukuthi ababize ulwesini ashanele. Ngoba ngesikhathi usuhlela ulungisa ukuthi ngizokwenza umsebenzi uthi kuvutuka yonke into ize lapho isiyobe sikhona izitha ezayizonda umndeni wakho zobe zikhona eseyingasekho emhlabeni bayovuka bonke labo bantu bathi siyombulala kamasubani bani ngoba babe bazonda abazali bakho labo bantu namanje basabazonda kodwa mawufaka ushembe bayabaleka ngoba bathi ngeke uyashisa lo yamlilo namhlanje sithi la ekhaya akube khona umlilo ovuthayo kashembe khanye kakhulu. Bahlale phakathi kwalomuzi babe iziqongo ukuthi umlingane kuye kufuneka ukuthi na ufake ingubo zeingane phakathi kwekhaya ubethele ngazo. Kunjalo mlingana akukho okunye phakathi kwekhaya siphila ngoshembe. Asinalo elinye futhi igama esingalimemeza. Ilona lona kulodwa leli igama esaphila ngalo sakhula ngalo kukethi nje ilo shembe. Asikwazi okunye. Sithi ke bafowethu ngingathathi isikhathi abakhokheli bakhona bayazi ukuthi ngilanda kakhulu. Ngijabulela ukubona abantwana. Bonyazi lwezulu bephakathi kwalomuzi la ekhaya akusangenanga abantwana kungena ushembe uqobo lwakhe. Uyilona unyazi lwezulu olukhona phakathi. Ngijabulela ukubona abantwana. Bonyazi lwezulu bephakathi kwalomuzi la ekhaya akusangenanga abantwana kungena ushembe uqobo lwakhe. Uyilona unyazi lwezulu olukhona phakathi kwalomuzi ngithi namhlanje alihlale phakathi kwaleli ekhaya abakhokheli. Ngicela ukwehlela ngezansi inkosi ibuse senikuzwile ningixolele ukuthatha isikhathi eside. Amen. Ngiyathanda mina ukukhonza inkosi ezulu inhliziyo ayivumi
Ngisukuma nakuyikhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Bingelela bangcwele nekhaya la Mzizi. Bangcwele nami ngisukuma nokuyibongela. Sicela nentethelelo bangcwele ukufika emva kwesikhathi. Indlela sambe sifuna. Kepha sibonga uMosa bangcwele. Kodwa ngambongela ngelinye ilanga ngathi hawu ngiyabonga ukuthi nawe usumuhle kanjena usumbonile lo Shembe. Ngiyakubongela mkhokheli angihlanhla yabani kanti uShembe wazi uthi umkhokheli wami lona uyongiphathela umsebenzi wami wasezulwini. Siyabonga ubuhle esibuficile. Mina ngikubongele ngithi mina yazi ngibonge umkhokheli ukuthi uthole indawo emakhaya. Ngoba bangcwele noma singaziba kodwa uShembe uyasho uthi phumane eComplace uthambani nofuna indawo emakhaya la idlozi lifike likhululeke khona lithokoze. Ngiyakubongela mkhokheli. Ngiyacela njengoba siyabona ukuthi uyakha uyaphambili. Sicela uShembe kupha amandla kuqhubeke konke kube kuhle ngangendlela enifisa ngayo. Kwathi komunye umuzi kwafika umakoti ezoshada wafika umshado kwashadwa kodwa kuthiwe kwathi kusekusesicawini isini intokazi yomuntu kuthiwa kwavele lahloma izulu emini nje libalela ilanga kwaxeka ke lahloma izulu laduma kanye kabili lase liyamshaya umakoti yasiyadindibala ingane esicawini iyashona bangcwele kwakubi kwathi kade kukuhle kuhlekwa kuhalaliswa kwabe sekuba isililo kwakhalwa kodwa baze sebeyagijima abakulomuzi ngoba bangcwele mase sihluphekile sigijima siyakuShembe baze sebeyagijima base sebeya enkosini kwakuyinyanga yezulu bayobika lo moga wehlile phakathi kwekhaya kuthiwa isiyabuza inkosi ukuthi njoba kade kuzofika lo mshado nje la ekhaya nilibizile noLesine Nwabizile nilamakhosikazi ukuthi afike azoshanela phakathi kwekhaya. Kwatholakala ukuthi ngobudedengu nangokunganaki bangcwele. Kwatholakala ukuthi abazange balibize uLesine. Yathi inkosi ukube nibize lamakhosikazi bezofika shanele yonke lento ekhona la ekhaya. Umakoti bethi mayifika bekobe sekhambe konke okubi bengeke kuze kwenzeke lokho. Ngithi ke ake siqine emakhosikazi. Shemba siphi isibindi asipho ukuthi siphathe kahle into uNkulunkulu asiphe yona. Ngiyabonga abangcwele baningi abakhokheli nami ngithi uShemba ngikhumbule nje bangigoqile mayese baloba bayingcwele nelami igama lilobe. Nkosi busisa amazwi niwazwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu esebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Bangcwele abahle ngibingelela abakhokheli. Ngibingelela uNdlunkulu. Nehamente yonke ingcwele egameni elihle uNyazi lwezulu. Amen. Bingelela ikhaya la kaBabumzizi esimenyo kulo bangcwele. Nami ngeza ngalibalanga. Ngathi cha ngoba ngimenywe ngamenywa. Udala. Ngithema ngithi angisaphumeleli ngibona kungangivumeli. Isimo sempilo singavumi. Nohambe umntadelo uhambile olukude. Sibuye ngomsombuluko sibuye oswazini ntambama ukuthi makuthiwa bakhulume bonke abakhokheli thiwa ngelinye ilanga ingane kwathiwa enkosontweni inkonzo yofakazi yamakhosazana kuthiwa afakaza amakhosazana inkosazana engafakazi yahlala nje yahamba yafika goduka fika ekhaya yagula bangcwele iguliso ukuthi idelelile izwi yafika yagula itheme egula kubanja konke wasekufika izwi elithi njengoba egula lo ingoba kuthiwe mawakhulume wonke amakhosazana ingabikho ezosala yena usalile wangakhuluma bangcwele sona kancane ngento encane sithi yayincane kanti inkulu kuNkulunkulu kwaphoqele ukuthi funeka manje kuthandaze kucele kuShembe kucele emndenini ukuthi lo mntwana udelele izwi Methu umkhokheli abakhokheli fanele bakhulume bonke. Nami ngizibonela ukuthi hayike angasali. Ngingabi nami isedeleli salamazwi noma kunzima kodwa ngingabi isedeleli salamazwi. Angikhohla intshumayelo engayizwa kuthiwa umkhokheli unkosikazi waya kulesine. Ethi hamba nje ephuma ebuhleni eyakulemize laphana ezantsi kwasebuhleni.
wathi mathe yahamba nje uthi wabona ke imoto ithi inse eduze kwakhe mathe yabheka le moto yahlisa iwindi kanti uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu wahlisa iwindi wathi inkosikazi sawubona nkosikazi wathi yebo baba wathi uyapi wathi ngiyakulwesine uthi wasebheka iwashu baba wathi hawu wathola isikhathi past 9 wathi ulungena nini ulwesine wathi baba lungena ngo9 wathi manje isikhathi sini wathi baba ngibone ngathi past 9 wathi hawu nkosikazi ukuba ubuyimi ngabe usubuyele emuva ngoba inkonzo kalwesine umthandazo sowuphelile wathi kubeba uyimi ngabe ubuyele emuva abenzele konke abakufisayo ukuthi imndeni engenise phakathi kwaleli khaya ifike yenza umsebenzi okufanele iwenze phakathi ekhaya ichithe ihlangule ichoboza izitha yenze konke okuhle phakathi kwaleli khaya amen ngiyabonga Nkosi usene kuzwile ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni unyazi lwezulu bangcwele awu ngibingelele kubakhokheli bonke omama bonke egameni lenkosi yethu unyazi siyabonga abakhonza abahle sibonga umusa ukuthi uNkulunkulu usikhiphile emadokodweni ethu saze sazofika phakathi kwale dokodo la kwaMzizi ebesimenywe kulona ngomusa nangothando silala abangcwele siphezulu komusa wokuthi ubonile ukuthi mina nabantu abami lomthandazo ngeke ufike la engifuna ukuthi ufike khona ngingayenza imithandazo yonke ebekiwe kodwa kufanele ukuba ngifike ngibize amakhosikazi kalwesine azokwenza umshanelo sebekile ubaba simzwile ekhuluma nomama simzwile ekhuluma ukuthi sihlangene lapha amakhosikazi ayingcwele sihlangene ngokuzomshanelisa umkhokheli nje ke njoba bemchaza cha omnandi nje bakhonza abahle umama nje odlekayo silana sonke njengoba ngiyajabula impela ngiyayibona nezimember agijima nazo ukuthi hayi kuzwakele akulesi simemo sihambile emagumbini omane safika kuyethiwa ke inyawo zomuntu ziyamlandela silana nje ngempela zinyawo zakhe nothando lwakhe hayi kulungile bangcwele abahle siyabonga lo musa sicela into eyodwa maNazaretha ukuthi uNkulunkulu akambakhumbule kulesi sicelo abasicelayo sokuthi bacela umshanelo ushembeke mase singenile akaze sithi masingenile bese singayithola impendulo ukuthi uNkulunkulu ufikile wawenza umsebenzi wakhe ngoba silana nje sizothandaza sicela inglozi namhlanje okuthiwa inglozi kalwesine ushemba yehlisile emagumbini noma nomhlaba ahlangene bangcwele amakhosikazi abika indaba yawo bakhosikazi amahle kunethemba nje angizukuba mude kodwa ngeke ngabonga onyazweni lwezulu wemakhosikazi mangabe bakhuluma bathini ngani ngolwesine luhamba bathi nifuna ukubukwa anifuna ukubukwa ukuthi ngikhuluma indaba kaShembe hayi nikhuluma indaba kaShembe nyazi lwezulu ngizohamba Nkosi ngibonga yonke indawo ngoba angisale sibusiso ngehlisele sona ukuthi siqhamuke ngakuphi noma mhlambe lokhu kuhamba kwami noma iguqe engizenza kwami noma mhlambe kodwa nyazi lwezulu namhlanje kulolwesine engilihambayo Nkosi bengibacelela abantu abami ngiyabonga Nkosi yomusa hey maNazaretha uShembe uNkulunkulu nginabantwana mina ababili okumfana nentombazana umfana ubeza kanzima esikoleni kangangokuthi ufunda ugrade 11 kwazi kwakathathu ngimbotha umntana wami uyasithanda isikolo emdala kunentombazana intombazana yafunda yaze yagrade intombazana umfana esashikishela ayi ngabona ukuthi hayi ngeke ngathi mfana ngamsupporta ngikhumbula ukuthi ikhona umunye umntwana engilandile enemthwalo ngizokwehla ngisuka entabeni laseKhenani ngizokwehlela ebuhleni athi ena yabona ke ma njoba intombazana iphumelela kanje ungabenzi abantu abakho bahluka banika uthando olufanayo uyaza ngilikhohla leyo nto yakhulunywa umuntu omfana nje ongakholwa owayeze ngilanda wathi nje ungabenzi bahlukane benze bayinto lawo mazwe behlale ngibusa bangcwele kodwa ngizonitshela amakhosana losine lihambayo lunendaba ningakhathazeki bangakhuluma bonke abakuthandayo wena indaba yakho mawusuthandaza ikhulume kuShembe ngoba noma ngabe awuzange ukwazi ukuthola ukuthi ukhuluma kodwa mawusuthandaza khuluma indaba yakho ukuthi uze kulolu lwesine nje ufuna ipho weyinkosikazi isililo wena uyakwazi silana nje sithwele manje ngisho maNazaretha ukuthi akekho noma munye unkosikazi ongathwele unkosikazi futhi uthwele umuzi wakhe indaba yomzi wakhe ifuna wena unkosikazi eqinile ethandazayo maNazaretha unyazi lezuvele ukuthi angazi fanele ngithini Nkosi angazi ngizokubonga ngani ngikubonile Nkosi usebenza phethu kwedokodo engulo uthe manje njalo umfana wafunda ayingabona ukuthi hayi akuhambe wasengilehlanza into ayi wahlala ngathi mina ikulungele mfana masudelile ku right ngizokusupporta ngathami ngathi ayi awuhambe wenze security wayenza ngathi yenza no highster wawenza hayi kwamshikashika usho ukuthi bengimbekisela ke nabantu manathi ngicela ukuba mfushane ngikhuluma indaba kaShembe nje ukuthi uShembe uke ngayi lapho ufuna khona athi lapho ufuna khona la ngayikhona kodwa mina ngifuna la
Yabizwa ingane yami yabizwa lapha yakwenye ifemi eyenza ama nucleus. Ithintwa womuntu igijimisa iCV sengikhulumile no supervisor lethi CV ulethe yonke into wasethi ne bank statement ngathi hawu wenzani iCV eza ne bank statement uqashiwe phela mfana makunjalo. Le bank statement ilokhuzana eza ne bank statement agijime yazi ukuthi khona into ayelibamba u1 day elibamba ngaleka sesibhedlela wagijima wafika emanzi kumina. Kungenele icall ukuthi ngo1 kudingeka u1 lo ayingena ngawo le call efamily kuyavalwa ngo4 fanele bese esefikile. Wagijima wathi mefika ngathi mina vele ungene eshaweni mfana wathi ma ngathi mina wagijima ngimcela komunye wayemthathela amatoho ka1 day ngafuna ngathi hayi ngenza ngathi naye uyabuya kusasa ngiyamcela khonto ephuthumayo bamkhulula weza wathi mefika ngathi mina ngene eshaweni nakho kwasho ukuthi ngimhlanganele izinto zakhe vele ama CV yakho ngathi hlala ucertifyile wenze yonke into ngoba asazi ukuthi ngiyoba ukuthi isikhathi ngibhekele security nalo high staff vele uNkulunkulu athi cha khona la ngizombiza khona baNazaretha ngiphakamisa ukuthi lemthandazo sihamba ngoLwesine asifarisi. Sihamba indaba ekhona amakhosikazi bangakhuluma konke abakufunayo abakushoyo. Yazi into niyathandaza nini ngoba siyazi ukuthi abantu bayakhuluma kodwa indaba kaShemba ifuna mnongo. Indaba kaShemba ilena afika sibayigxeka abantu. Ningakhathazeki ingane zethu. Nihamba nathi ngomama kodwa nje niyayazi indaba esikhulumayo. Noma ngaba ukhuluma indaba yakho ijikela uShemba. MaNazaretha yagijima ingane yami yathi mayifika lapha ezani yafika vele sekuzovala. Sebephumile abasebenzi wasegijima umfana oyifonela ukuthi woza wathi letha uthi ngamfonela umfana nango seyathi kulungizwe umhlangabezi esangweni. Wabathatha ama document wakhe angena ngaphakathi ngena phakathi wathi sesiyavala wambheka supervisor wathi thathe uthi manje ngalibiza unyazi lwezulu sengihlezi lapha eoffice uthi ngayikhumbula uthi ngalibiza uthi wasethi lona asithi inkosami mhlawumbe wasithi hayi ungatazazeli mhlambe umthoko mhlambe kungenzeka kusho lo mbizile wasethi hayi uthi manje ngasho ngiyalo themba unyazi ngizothatha wangena wenza uthi manje ngalomzuzu athi acomplain awunawo kade ugrade 10 abantu balaba senza ngendaba ka grade 10 la kodwa hayi kulungile wangena ngase ngibone sengibiza ngaphakathi wangisayinisa ama document angibange ngisabona lokuthi lento engisayina yini ngase ngisayina sengisayina indaba kaShembe. Hayi MaNazaretha ngazi kufanele ngithi kodwa nyazi lwezulu nakulo Lwesine ngithi ngiyabonga Nkosi ngikubonile ngoba ngisazi sibusisa ukuthi usehlise yipi inglozi oyithumela ukuthi ayenze le yanto engikubona uyenza kumntanami. MaNazaretha wasiyasayina utheme qeda wathi hayi kulungile kusasa niyaqala uqashwa ukuthathwa kumsombuluko wathi ngoLwesibili bayangena uyakuqashwa abantu abawu15 kodwa yena ufike wazoboka 16 no 17 seku extra esibalweni esifunakalayo kuvula le building evulayo. MaNazaretha wasebenza umntanami usukula ngoLwesibili wathi makuphuma ntambama sebephuma wayisethi ena supervisor wena nawe ngicela nize office. Hey MaNazaretha uthi baye office mayifika nibonile ukuthi ni extra ngo15 imishini la iyashoda yokufundisa ngicela ukuthi ena ningabuyi ngizonifonela. Ngesho njalo wayiphuka umoya wami kanti uShembe MaNazaretha ngaba kuleso simeni kusona nani ngathi hawu Shembe kwenzeke kanjani. Wafika wathi ma ekuvela okaduma ikhanda mayingitshela into damtho uthi ngivela okaduma ikhanda ma kodwa uthe uzongifonela nawo kwenzeke ngangasemfuna ukungase ngimduduza ngithi mina hayi uNkulunkulu uyazi ngoba bathe bazobiza umthoko ngeke benze yonke lento bakusayinise benze yonke lento wasethwa akafike nani ne tax number wasethi ungifonele ngoba yabonga besaqhubeka usethi ufuna i tax number ethi umfonele hayi nganamhlala ethembeni unyazi ngeke ludlale ngawo. Hayi ngahlala MaNazaretha sahamba qhubeka abantwana abasebenza kwa ofanikalo ngosibili wathi angabuyi ngoLwesithathu wangabuya ngoLwesine wabiza umntanami senza umthandazo wantambama ngo6 lwangena icall ukuthi akaphuthume manje uzongena i-night shift. Hayibo nyazi lwezulu kanti ubani hayi nyazi lwezulu kanti ubani hayi sasiyobonga bani hayi MaNazaretha uShembe uyayivula indawo yeNazaretha uShembe sizintanda nenje uyathi umuntu nomuntu usamphathela kodwa ungasheshi linda thandaza ulinde nawe ungakasebenzi yathi uShembe usayihlela indaba yakho. MaNazaretha wafika wahamba wathi mayifika khona ngathi gijima ngasukuma banathi ngalo ephulu isikhathi ngoba ngafana mangisukume ngibona ukuthi ngihlanganisa ukuthi isikhaftini sokuthi siyahamba kwamanje ngasukuma sengena ngathi gijima ubugqoka ubenza ukuthi ngangithatha mina ikhaftin ngihlanganisa ngifaka kubhakha ngithi nakamaguzu wayishomba wayiphuma wayishona khona kusho ukuthi ke vele kakuyona indawo ende manje besuka lapha eyakhona ugibela kanye. MaNazaretha wafika khona mayifika bathi hayi khona oxoshiwela ngumsebenzi akawuhloniphi uyongena esikhaleni sakhe wahamba wayongena umntanami MaNazaretha unyazi lwezulu ngithandaza ngo4 ngithi Shembe kwenze njani ungikhohlwe ngani umntwana ngimbone ejabhile ngaphinda futhi nginoka 12 ngawenza ngibuza ngithi Shembe kubantwana abawu15
15 ungaze ubuyisa umntanami kwenzeke kanjani wakona ukuthi abe yokugcina kulomntana ngoba vele umntana kade ngambekisela kuyena kanti uShambu yathi uvula indawo emfanele wangena umntana maNazaretha wangena ozongena sosikhala bamfundisa umshini abangakaphathi bamfundisa usebenza wona bathi noma bemiswa lo 15 makhona umshini usufile bamiswa kodwa yena ungene usegroupini yabantu vele abakhona la ekhaya unyazi lwezulu bemxoshela ukumbuyisa sezomfaka lapha ya ubengeve ngoba hayi unyazi luNkulunkulu hayi unyazi luNkulunkulu bakhokheli siyanithanda siyajabula ukuthi bakhokheli bakude kabi laba siyanithanda ithandwa zami uNkulunkulu kaShemba nikhumbule ngohambo lweni inkosi ibuseni kuzwile hayi bangcwele ngavele ngakholwa ngachichima shame so ukuthi an understand ngihlushwa yilokho webata kwethu ngicela kunixoxela uyayibona le ndaba le ngeke uzwenze lutho ngaphandle kwaMama bayabanquma sizokuthiwa bayanqunywa ngaze abantu abanye benziwana ngeke thina uzunginqume ngeke futhi uzungidivorce ngisho usuthanda nangaba ngesigebengu umfoko kaMzasele into eyayizalwa into yayimbimithi nongishiza ngoma ingakhona la ekhaya uShembu uzoyigeza ibonkosi ngoba vele sinayo insila yomuntu ayembimithi lathi izwi khuphuka ngoba kunenkosi ezayo enonya igama layo kobe ku uShaka wathi donsi yezona engasenhla uyalazi ke wena intabazo uyothi umusubuya mntanami uShaka yobese beshayile wabagwaza babulala abafish abade athanda abafishane uyothi mase babulele busuyehla mntakamzazele nalo mithi yakho ungasayiphethe buswamsugeza igazi uyangizwa usugeza wenzani manje kwakade kwenzeke njani vele liphi ikhaya ikomalume lomlungu ngoba umlungu wafika ngesikebe efike lapha eThekwini ngaseDalton ezobulala thina yathi inkosi wena ke Bombela hlala uShembu uhalapha nje koBriam isikhathi esiningi hlala bophuma bobe bezindlebe ekhanya ilanga bezobulala isizwe sami webafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu yangicasula lo mama nalezi zakwazi ezibomvu nezinyama nezisini zinenkinga zinenkinga vele bengithi ngizogcina ngoba somuntu oyedwa amadate afana unyaka uyafana siyafana futhi nathi bethi ngizombongela ngeke ngisakwazi ukubongeza uma hlangene kanjena sizovumelana ukuthi uyavuma nibe kusho Shembu kuzwile na ngikuzwile kodwa manje ke emkhokhela ngazi ukumisa kanjani ebese kululeka ayibonga Nkosi siyabonga ke batakwethu sithi noma senza boba mama khona umdala lapha phakathi kwethu osele sithi noma senza singakhohlwa lezi intombi ezisigadele ondaba ezitha izizwe sisakhele Nkosi sibusisa amazwayo mina ke ngizalwa kaMadlala ngasenkana kwaGomede akane eduze kwakhe lo ngiyamuzwa lokho engibambe ngiyeka nje ngingumkhokheli ke mabesha basezulwini kodwa ngazi noma kwasho asemhlabeni noma kusho sezulwini ngoba ngiyengisho njalo ngithi nxa usazazi ukuthi umkhokheli kodwa bakubuza ukuthi Shembu yangazi yini ngoba mhlawumbe umkhokheli ophela la emehlweni nami kungenzeka mhlawumbe mangifike emazulwini ntathu Shembu yini lo igqokile ngithi mangisathi ngiyabeka ngithi isiphi kade sanatha uzange uzuba umkhokheli wena hey bantwana abahle basezulwini ngiyamuzwa umama uthi ayina shaya abafana hey usho njalo umkhokheli uthi hayi khuluma angisakhuluma indaba kaShembe amen sitha kube kuhle ekhala kwaMzizi ngokungena komama ngoba omama lapha befika izinto zingekho khona zibakhona ngoba basuke behamba nonyazi lwezulu lapha bafica kunamafinda khona kodwa bayawaqaqa abantwana abahle bokumkhonza uNkulunkulu ngize ngoba lemambana lena ngelinye ilanga ngeke ngabamemeza abakhokheli bami wayesengithinta omunye ngathi ngani yami unithini wayesethi ayikho into engizoyisho fanele ngibatshele odadewethu ezangithwala lezi manzi engithwala inzima emnyama siphikela le ntabeni zakanongoma emzini kaMfundisi siyakhuluma ngalo Shembe siyobabaza ubukhulu bolenkosi yasephakameni sasiyabe ngalo losine lolu thina sala la khona abanye balala endleleni abanye balale egcekeni siyakhuluma izindaba kaShembe siyakombabaza khona uNkulunkulu
njengoba ngilana nje abantwana abahlobo kumkhonza uNkulunkulu ngizolungiselela yona indlela ngoba ngelinye ilanga mhla sengiya kulowo muzi engawazi uShemba waziyo mhlambe ngenzeka ngithi mangiqhamuka abakhokheli bami engazalelwa kubona mhlambe ngingababoni mhlambe bangiphike mhlambe betha bangazi kodwa ngithi wonke lo line enginawo phakathi kwekhala omzika Mzizi ukhona yedwa yovela athi uyangazi.